Alah, masang parlay, tidak pernah menang doh, kalah tarui sih. 5 tim nama pasang kalah kali limonya, tidak ada celah juga doh. Seminggu kalau 7 balik kali nih kalahnya. Halo baru banyak, lah kalah lo bempok balik ya. Baru sembarang suncong tu mah. Tu makanya lah barangkali dengan cianjan bampuk jo mah BBMPT satunya. Indak ada ke orang bampuk tu kau menang nang tu dah tahu anak. An daripada bampuk-bampuk tu mah ancak piti tu makan nang ambilin kan nasi, ambilin kan minum, ambilin kan rokok anak ge orang gaya ang jaleh piti tu painyo. Indak bampuk-bampuk sang doh. Lagian dia kamu lah larang dia bampuk-bampuk le ngerti yang. Tak usah bampuk-bampuk je lah tu. Mah BBMPT satu mah. Celik orang gua. Ada yang tadi malam masang 3 tim menang gua 7 juta. Ama mangga